Novio, migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanuba ao flo novio migrena satanaba ao flo ao migrena bosanuba ao flo novio migrena satanaba, au bloe, au blo, au blo, au bloe, au blo, au blo, au bloe. Migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya suragbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala ya suragbe. Ao migrena bosanuba, ao flo novio, migrena satanaba, ao flo. Novio migrena bosanuba, ao flo novio, migrena satanaba, ao flo. Miawezon, 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 miawezon. Yo, miawezon. So didipe, pipe, la apakshan, miawezon. Mia miva, mia son towe kajegba. Mia za dom na mashama, mia pon polao, mia pon son lao, be mikata miva, mia son rogbe. Mia fotapu, mia poba nuvevi ɖeka varo le mia degbe me vegbe me ɖi. Aleke mia yo wɔɖi aɖe. Vegbe nye nu yi ke keke ta ŋutɔ. Ekeke ta tsɔ kpai ne tso ne ʋenyigba. Egbea to vovo le teƒe vovovowo. Nu ɖeka míeyɔ ŋkɔ bubu nɛ le afi aɖe. Ne ɖe afɔ eyi tokɔ bubu aɖe mea, gbeɖiɖi bubu aɖe gale numa ŋuti, ne gayi afi bubua, wogayɔnɛ ɖe bubu. Gake ne míeƒo ƒoƒu ye míeʋe viwo míeʋe gbedoma, ame sia ame sa nɔvia gɔme elabe gbe ɖeka ko nye gblɔm míele. Ta miva mísrɔ̃ ʋegbe. Míagage ɖe míaƒe nyawo me, míaƒe nyagbewo, míaƒe gbeɖiɖiwo, míatsɔ wɔ ƒoƒu ke míakpɔ be ɖi gbe ɖeka ma yi ke ƒo mi ƒu abe ʋeawo ene. Daniel, abe mia ŋkɔ semolo. Oh, nyawa. Daniel menu ƒom haɖeke o. Fifia mi, ne mo pompo mi sema. Mi sema. Kama o. Nyame seme. Ah, okay. Ke mi nyanya tɔ nye sema. Nyame ŋkɔ se. Ayo. All right. Jama mia ŋkɔ semolo. Bona kpogbo ora kpomo. Maraku mia mama shama ŋkɔ sem ta. Akpa. Enyo, maraku mi ji. The black. Okay. All right. Ta egba mi le kaji. Míaƒe tatɔ Dr. Wonyo le afi ya. Míaƒo attorney Cyrus le afi ya. Da enyo nam le afi ya. Nye ŋutɔ Mama Vero. Echa me dzina Sister Vero. Afi wova trɔ zu Mama Vero. Ta mi katã mi le afi ya.
Yo, Akpa, Ta Akpa mia Naami. gatere mia de dam mia pon kpolao mia srɔ̃ gbeɖiɖiwo mia srɔ̃ mia ƒe gbea ƒe gbeŋɔŋlɔ dzesiwo yi ke nye alphabets yi mia srɔ̃ miaƒe vowels yi ke nye gbeɖiɖi ƒe dzesiwo yi mia ƒo ƒu awɔ nya ɖeka nya eve nya gbe miege ɖe xeyawo katã me ke eya dzi ko yi mia le miatso nya vovovowo miaƒo ƒu be wònye nya ɖeka miada ɖe eya me na ame sia ame nanya elabe ne etso a ye ne tso b ye ne ƒo ƒua ezu ab ne etso a ye ne tso b ne tso a gakpe ɖe ŋua ezu aba ha nu yawo tɔgbuia ye ƒoƒu yi wònye gbea míegblɔna ta ya ŋu ko míebe míagate ɖo míatsɔ ge vovovo elabe míewui ame sia ame na ame yi ke gbegɔme dzem hã nakpotɔ le me ame yi se gbea ho ehiã ne enya ʋegbe ƒe totoea ƒea ne míetso nanewo do wòge ɖe adaga na ame via ɔhi ɖe go na mí akpe na mi danyo kple fo Cyrus míaƒe ʋuƒula henye mí wɔmegã Dr. Enyo mina mí zɔ ɖe gbɔ danyo mevava mea Yo, Akpa, miawoe edo ɖe mía ŋuti etrɔ ya. Ale be abe ale mienya na míaƒe Francais fialaga le afia yi ke nye da Enyo yi le afi ma ta egbɔna kpui ta hafi wòava enya aɖe le mama Vero si be agblɔ kple Atty Cyrus ta ke mama Vero mereko ata dze gɔme hafi ne Atty Cyrus nage ɖe me ne da Enyo na ava akpe. mereku ne le nema ke mereku na de ɖeka me na mia míaɖo ƒe Yo. ɣe ɖeka afia gbɔ Yo, akpe ke míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míegbɔna kpui abe ale mienya Siena Convention egbɔna alo Siena takpekpe egbɔna enye takpekpe yi ke dzɔna eƒe sia ƒe me ale be ena ʋegbetɔwo katã woƒona ƒu tso xixea me godoo me yiwo le America kple Canada Ghanatɔwo, Togotɔwo, Benintɔwo, Nigeriatɔwo, amewo tsona English yevuwo de Francais yevuwo de kple tɔwo katã wovana afi ya tso xixea me katã ta míebe míaƒo boblododo woƒe boblododoa ne míaƒui na mi ta míetrɔtrɔ gagbɔ kpui yo akpe na mi ke yeme.
Hello! On behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Akpa and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. Sienna 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpa miawezo. Ke mreku abale akem do mi Gbeɖiɖi na mi igere mi apono sosronji. Atty Cyrus leke nyare la shiwo akwe darama afi mi aija. All right. Yeah. Nya iji. Abale aka mi Gbeɖiɖi na mi iji mi Gbeɖiɖiwo Gbeɖiɖiwo kple niwo koga ƒoƒu onyenya ɖeka miayɔ nya blibo ta numawo miebe miatere ŋu miewo a mitsɔ va yi a kple bu miewo a kple bu eye miekpo nanewo va yi fifia egba mieyi dzi yi ge kple a kple d abe a d a ke miekplo ada ne mietso nu bubu aɖewo kpe miata kpɔ adadi ademe ada miakpɔ Gbeɖiɖi bubu aɖewo tso afi ma keŋ wònye enu mia agblɔ ta nuka yiwo hã nekpɔ ta nyo. Okay. Bonsoir, chers auditeurs, chers spectateurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence ici. Nous allons ensemble étudier notre langue Ewe. Comme vous le savez, on a déjà vu les alphabets en Ewe. Et l'autre fois, nous avions commencé par utiliser les consonnes et les voyelles pour en faire des mots que nous connaissons. Certaines personnes connaissent certains mots. Aujourd'hui, nous voulons composer ces mots-là pour aider ceux-là qui veulent apprendre Ewe et aider ceux-là qui veulent perfectionner leur
connaissance en Ewe et ensemble, nous allons apprendre Ewe. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, on a utilisé AD il y a de cela 2 semaines. Aujourd'hui, nous voulons utiliser AD avec les voyelles et certains consonnes pour en faire des mots. Merci bien, merci. Encore une fois, merci. Et Nenya reke meli wa ke matin ko adepe enya gbeyo mi kpoa ke ma mi ajego mo pakple ade ke ne mi ko a kperenchi le vowel odoma ke mi kpo ada mi ateglo adachi abano mi be mi ada kple mi funa adachi akoko da kple ufu adana akple dada evelia miacho kobole ndudu o moima adachi ademe ajibolo le enu yonye aba objecto mea oyo na nebe ajagba nyana mere nyanu yonyo ajagba mwa be sika kple ajagba le evepe akparoa ne o agbajaruga ne nyutu savodalia ama o yone be adofo o sa adofo nyane le fisia fia ne mo yone mo ke mi gakpo adobo ho le afiaro o yona anyi ho be adobo ho ke player mo ko gbena sister pakple Mr. Cyrus ne enyade Lucia wa gbo pede word mo akpe nya jago mo For pele Cyrus. nduduao ademe adachi Togo. Mara okay kuna anyo for Cyrus nagara play English to. okay Why you doing yamakbe? for Cyrus okay mai ji pele French alo loko Et attends blere French ama. okay Ma tanga de play English. ok. On vient de composer le mot en utilisant AD et on a ajouté A. Ça fait Ada. Un Ada. Quand nous voulons faire la pâte, on fait une sorte de bouillie avant de préparer la pâte. Donc, on appelle ça Adachi. Adachi. On a Adachi pour préparer la pâte. On a une sorte de piment qu'on appelle ajibolo. C'est gros comme ça, on utilise ça souvent pour en faire la soupe pour manger du foufou. C'est ce qu'on appelle ajibolo. On a ademe, les Anglais l'appellent jute leaf. On utilise ça pour préparer, si nous voulons utiliser vegetable, right? C'est ça, ademe. Beaucoup connaissent ça. Donc, pour les objets, je crois, on appelle adjagba. Adjagba doit être un métal. Je crois que c'est le bronze, quelque chose comme ça. Et
à devoir, quand on utilise le pagne, quand nos parents veulent danser, ils ont spécialement pour les hommes, ils prennent le pagne de leur femme et ils mettent ça sur leur hanche pour danser. Ils appellent ça à devoir. Je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes les régions de Ewe, mais il y a certains qui appellent ça à devoir. Et à Doboko, les cases en mur, à Doboko. Merci, sister. À vous l'antenne. Akpa. Ya Dr. Akpa, ohawe no go Madam Naami. Okay, abale ke nye akbol whiteboard adia. Danyo agara amanami vie ple Gbeɖiɖiwo alo nyaƒoʋuyo nyaƒoʋu ada ademe adibolo agbadza adzagba ada ena mienya be ada menye doctor menye ada tieso ada yi ke woƒo nane akplẽ era akplẽ naƒo dzogbovi ma míeƒona kɔ era akplẽ ɖi vevietɔ wɔ kplẽ ye míaƒe nufiala be yenye Gbeɖiɖia breku medea Woƒo ada. danyo ma Woƒo ada na aƒo ada akplẽ aƒo ada. hafi na ble agbadza adzagba dzonue alo no be adzagba nuxɔsi wonye míadzilawo si kesinɔnu wonye ta ne wova adzagba enye ŋkɔ ne dzonu aɖewo hã ye egɔme nye nuxɔsi ke adovɔ alo dovɔ ya wosana ɖe alia enye avɔ yi ŋutsuwo sana ɖe ali le ʋuƒoƒe gake be wòatsɔ avɔ ɖe ke ko woasa ɖe ali le aƒemea ya woyɔnɛ be sa ɖe ali ta ele vovo ne xema ta ne ame aɖe si ɖe bubua sa ɖe ali le vovo ne adovɔ ye vevietɔ ŋutsuwo sanɛ wowɔna goɖo ɖe akpa ɖeka nɔ wokɔ ɖuna ɣe le eʋuƒoƒe ta ema míega ayi ebe adoboxɔ ye míenyena anyixɔ míekpɔnɛ le etsã simiti mayɔe be aleka simiti mebɔ míekpɔ anyixɔwo bɔ gake fifia ŋku bubua va wɔe be anyixɔ mega bɔ tututu eme ɖo fana nyuie nye ame yiwo no mekpɔ míata ɖi ɖe asi be eme ɖo fana mehiã ne air condition o eme ɖo fana nyuie ŋutɔ ke yenye adoboxɔ ne mi xlẽ hã ame yiwo mewɔnɛ ke aɖe yiwo ne mi xlẽ biblia hã míesenɛ le eme ke maɖe gɔme ɖe yevuwo ƒe gbematɔ ni Cyrus le backstage ke ne vava mía ana wɔ ɖe hema ŋu gake ma ayi afi ma gbɔ. We are adding a and do, which is AD. A and D plus any vowel or consonant to make a word. Yeah, that's what we are doing today. So she's adding a, do, a, and A plus D plus A, and it sound ada, ada, ada. In Ewe,
when we are cooking akpa, we have you prepare a soup with corn flour, a pap, not a soup, a pap with corn flour, and then you add more flour to make the awokpala. That is called ada or adachi. You can add the mochimagbajeshi, which is that sound in the nursery. You can add it and then it sounds ada. So, and ada can sound a different thing, like someone being wild is ada. If someone is wild, look me, it's what ada lemoni. Yes, ada. It means two different things, so many things, because of language differences or ethnic differences. We have that. And she mentioned ademe. Ademe is also one of the jute leaf that we use to prepare soup. And that one too is we come together, we get ademe. And we have adama as one of the months we spoke about earlier on. Adama is the same word that can give us adama. We have ajibolo. Ajibolo is a sweet pepper. The sweet, the very beautiful bold pepper we have that is mostly in our land. I don't think I've seen ajibolo here. So I may say it's sweet pepper. Okay. We have Ajagba. Ajagba means precious stone or precious bead. It's a name of one of our traditional precious beads. We call it Ajagba. And Ajagba simply means precious. So when someone calls you are my Ajagba, that means you are my precious one. Okay. She said adovo. Adovo is the cloth that the men tie around their waist when they are dancing. They are about to dance our traditional dance. The big one. Then they wrap it around their waist. They have some sash around it, and they call it adovo. It's different from taking 2 yards of fabric and tie it around your waist. That one is sarali. It's a different thing. So the two things are two different things. Okay, thank you. Then she continued with adoboho. Adoboho is how do we call it? Clay house. Clay house. Doctor, help me here. Is it clay house? Yeah. Should be clay house. Yeah. Yeah. Because thatch is a boho. Clay house. They build the house that is built out of clay or mud. It's called aduboho or aniho in our language. So these are the little ones I can touch on. So we have adachi, ademi, ajibolo, adagba, adovo, and adoboho. Thank you. Okay. Is that? Yes, Yeah, Paloma it Eʋegbe. Okay. Yeah, it elãwo yiwo ke ŋuti míeke ɖo le ade azaza me. Ne enukpɔlawo kpɔ bubu ɖa woate ŋu akɔe kpee na mi. So far ame eve koe ma mi identify gbɔ. Adadi, le chat, adadi,
Evelia nye adevu. Avu yi ke kplɔna adelawo yina adegbea woyɔnɛ be adevu. Adevu chien de chasse. Adevu. Ne nukpɔlawo nya bubu ɖe yi ke woke ɖe lã ɖe ŋu yi ke nye adea ke wone kɔe kpee na mi fa lo akpe. Okay, what you just... Eh. Oh, au revoir. Woame eve koe ma me kpɔ le lãwo me. Adevu kple adadi. Oh, okay. You must have that here gone. Aha, adevu kple adadi woame eve koe ma mi kpɔ le lãwo me. Daddy. Afiaro daddy. Amavano. Daddy. Fiaro gbɔna va adadi. Yake. Okay. Abe kɔvietɔwo fia wo gbɔna be adadi. Intonation akui amaro gbɔna be adadi. Is very broad. Hajilare Global, every 1 kilometer is another language. Ta aina miadaga ya aga choma vepi adavu, which means wild dog. Adavu, and it's like a guard dog that you take. Is trained to take for hunting, right? Yeah. These are dogs that are trained to take for hunting, and any dog that is wild can be called adavu because it's wild. So ada means wild, adavu, and then daddy or adadi depend on the area of the land where you are coming from. Then, and she said, is it Kovier? Do you say Kovier? Togo area ma Kovier. Yeah. Tomo gonna ba daddy. Mission tova daddy. Mission Kovier tova. will say people from Kovier will say adadi. No. But as for that, that pet has so many names in our language. We standard written, so there is a standard written one, just like the way that, for example, we say Atty in some parts of Everland, but the standard one is Atty. If you want to write it, it's ATI instead of ATSI. So yeah. We have the standard form, and then we have the spoken form, which varies from place to place. Okay. Thank you, boss. Attorney Wezo, Baba no. Yeah. Mie darenu. Mie nepo adachi. Yika mie puna fira wokplenri. Mie po ademi. Mie po ajibolo. Mie po adzagba. Mie po adovo. Ike nyavo gama uncho sararali no rumbi. And then mie po adobo ho. Ike nyanyi ho. Miekpo adavu, ikenya wild dog, miekpo adadi, alo tojo, amanyaglo, Joseph, I'm a common we, epanko rosuboza. Miekpo Lavima, name you Amareha Ganya Bubu near or Quivi, Emma Globe, Miafon Cosro,
do yi miegera dagana mana Eʋegbe. Ta ne mietso lãvi ma ƒo da ɖia, ŋdikpɔŋkɔ yiwo katã le esi ɖa, Aƒetɔ Dadi, Aƒetɔ Joseph, Aƒetɔ Adadi, Aƒetɔ Mekɔmenui, Aƒetɔ nka me yoro hã va yi fia. Joseph, Josephine, ŋkɔwo le esi zã. Todro, ne va gave kpadzia todrovi. Ta ŋkɔwo le esi zã. I think miatrɔ vie megava. Alo ayi français me na mi gbɔ via. Okay. Once Dr. gets us ready. Okay. On vient de parler des animaux qu'on peut trouver en utilisant AD et les voyelles. Donc, on a trouvé Adadi, le chat, et Adevou, chien de chasse. On voulait demander à nos spectateurs si parmi vous, vous trouvez un autre mot pour un animal en utilisant AD, vous pouvez nous les suggérer. Merci, merci beaucoup. Merci. Après, c'est ça. Après, le miago. Miaƒe nukpɔlawo, nyaselawo, toɖolawo, nusrɔ̃lawo, míagadzi be míatra afɔ vie elabe míaƒe wɔna ya etso Siana radio gbɔ. Ke ne míeyi dzia, Siana media, ame vovovowo le wɔna yawo me. Míese jazz va yi, ŋdia míewo lãmesẽ nu yiwo, míegava wɔ bɔbɔbɔ tso authentic mama gbɔ. Eva ɖo mi va misrɔ̃ Eʋegbe. Etsɔ hã egale dzi ye nye culture Afrique. Ta míaƒe wɔna ya míafɔ kɔ ge boblododo dage ɖe ŋua dzi na mi. Gake migaŋlɔe be Siana ŋutɔ azã ɖu ge ƒe ya me. Azã le Washington DC. Ne meŋlɔ ŋkɔ haɖeke o, ŋkɔ ne yi gbalẽ ma me. Na awɔ reservation na afi yi dze ge na la. Ne míegbɔ wonya gblɔ ge ɖe français me, wogblɔ ge ɖe English me ne miase. Akpe na mi. Okay. Akpa Naami, miawo le dɔ dzi. Ke míegbɔna kpie ale be mie ɣeɖuɖu aɖe kpɔ ge fia. Ɣeɖuɖua ŋkɔe nye adzogbo. Adzogbo. Gadzo ale be miekpɔ ge ɣeɖuɖu geɖewo le Eʋegbe me. Ɔbe zi geɖe agbadza kple bɔbɔ gbɔ koe mienya, gakea bubuwo hã li. Ale be heya ekɔe nye adzogbo, gadzo ta koe ɖa ne mietrɔ gbɔ ko la ne mia ayi ɖe dzi. Ta mieda akpe na mi be edo ɖe mia ŋuti, etrɔ ya, efie ya, alo ne le Asia ŋdi ya, elabe míaƒe nukpɔlawo tso teƒe vovovowo. Ta akpe na mi. Yo, ke meɖeku mia agblɔ ne me yiwo ke mose Eʋegbe miagblɔ kpie abe aɖabaƒoƒo afã aɖe ne amewoa, mi ya ke miegbɔ be egbɔna.
Ne Okay, mayo Atty. Francais Eʋegbe kple English Eʋegbetɔ. Daniel Yigbana for Atty. Okay. Yeah, so Doc is saying we're going to be having an interlude, and he's going to be playing a music and dance that they call Ajogbo or Gajo. Most often in when they talk about music and dance, all we know is Agbaja and Bobobo. Those are the two most popular. Agbaja being from the southern Eweland, which is Ghana, Togo, Benin, and Bobobo is from the northern part of Eweland. There, he's introducing us to a dance that is not popular there, just to let us know that we have different kinds of dance in Everland, not just Agbaja and Bobobo alone. Thank you. Ok, comme vous l'attendez, nous avons l'intermède et nous allons jouer une sorte de musique qu'on appelle Ajogbo, qui n'est pas tellement familier. Ça se joue au nord de Eveland. Donc, prêtez attention à Jogbo ou Gajo. Merci beaucoup. Akpa. Yo, ta. Nye Ajogbo kple Gajo. Miava aɖuga miagbɔ. In this our No. area, let me say, in Ghana, they normally refer to it as Atimavu. Yeah, so we have so many beats on it. We are going to use it to perform. We have dance moves that we are going to display on the same at the Davi that we are calling to as well. Then this dance is going to move with Ajogbo, which is normally performed by the Airways in the southern sector, Togo, Benin, even up to Nigeria, they also perform Ajogbo. Thank you very much. Relax and enjoy yourself. Thank you.
Akpa. Wow. Akpa. Bo. Miato miawezo. Miaponu fialaure miawezo. Egbe mi gatere gbo a bu do. Alebe miaƒe vowels kɔme me dem yi ke nye miaƒe gbeɖiɖiwo. Míekɔ wo dem a, o, u, ɔ, míekɔ wo kpekpem ɖe consonants ŋu be míawɔ nɛ. Gake mía a kple d zam abe gɔmedzedze ne nya gbe ɖe sia ɖe yi ke míagblɔ va. Alo míaƒe nufiala gã. Menya le ema. Ta míegatete ke ɖe gbɔ esusɔ vie ga hã lé mi kloe gake míaƒe Englishwo kple míaƒe Francewo woge ɖe me na mi ko ke míedo. Míesrɔ ada alo adatsi, ademe, adzibolo, adzagba, adovɔ, adoboxɔ, adevu kple dadi alo adadi. Emeroko. Mia dzi kpakple ŋkɔ yiwo mi identify, ŋkɔ yiwo miekpɔ ye mietsɔ a kple d kpe ɖe vowelawo ŋutia. Mikpɔ adzotɔ, adzowa, adela. Ke ne míaƒe nukpɔlawo kpɔ ɖewoa, woate akɔe kpi na mi fa alo akpe. Attorney. English or no Naami. So what our sister is saying is that Sister Enyo is saying that today we're looking at the letters A and D, putting them together and to see the words that, and a lot has been said about it. But right now, she's trying to look at some names that come out of AD or start with AD. So she did mention of Ajowa. Ajowa will be somebody that is a girl that is born on Monday. Ajo. So Ajo or Ajowa. She also mentioned Abela. Then she threw a challenge that if our listeners have other names that start with AD, you can put it in the chat. Then we can read it together. Thank you. Akpa. Miayiji, miada miyo pona mia. Okay, so earlier on too, there was something they were talking about that I didn't have to say it in English, or I didn't. That was they were talking about Adadi. Adadi is cat, and you were saying that depending on which part of where land you come from, it may be mentioned differently. Like our mother Veronica said, in Tongu land they call it Tojo. So if you hear Tojo, it means Adadi. It means cat. That Adadi is cat. But the most popular name is Joseph or Josephine, as she said. So she also said that in Eweland, like 1 kilometer can mean a whole different language. Like the way they say the thing will be different. But as we know, this is also the same thing in other languages. That is what they call synonyms. Synonyms is words that are similar in meaning. So if we have Adadi cat, generally the Tongus call it Tojo. It understand
to mean the same thing. So that's a synonym. Okay. And people call it Joseph. So Joseph is also a daddy or cat. Even though somebody will say, oh, that is an English word, or that's a word coming from the Bible. But we know that in present day, the English language is still evolving. They are still adding words that originally were not part of English language, especially in these days of AI. It's a lot of words that have been added. Yeah, so I'll yield to them to continue. Thank you. We call it a common way too. Ok. Pour nous, pour nous, la personne qui est née, une femme qui est née un lundi, en Ewe, on l'appelle Adjo. Et si vous avez déjà Adjo dans la maison, vous pouvez appeler le second Adjo, Adjotor, Adjoa. Et nous avons le chasseur qu'on appelle Adela. Oh non, yeah, Adela, c'est le chasseur. Donc, ce sont des noms qu'on a identifiés en utilisant AD et les consonnes et les voyelles. Donc, on a Adjo, Adjoto, Adjoa, Adela. Si vous avez trouvé un autre mot qui a commencé avec AD, et vous pouvez les proposer. Merci beaucoup. Yo, Akpa. Miada agaiji be miacho ad akpongkoyo ke akplede ejawgoma. Ako azoto, ajowa, adela. Aha. Ajo nyame yiko jijora gbevevieto nyɔnu ta tso tokɔn alo gbeɖiɖi ƒe akpa yi ke ne tsoa eŋutie ŋkɔwo dona ɖo ta akpɔ dzo le afia ɖo, akpɔ dzotɔ le afia ɖo ye nase adzoa le afia ɖo. Ŋkɔ ma ɖeka koe, nyɔnuvi yi ke wodzi adzo ɖe agbe. Ke adela enye ame yi ke dena adegbe ava wu lã akpɔ gbe. Ta míegbɔna míaƒe nua egba ƒe nu yiwo kpɔ ge ase ɖe afia. Mía nɔviawo ɖe eme ɖe English gbe me koa egbatɔ hã míaƒoe tu ɖe afia. Nu yiwo katã míesrɔ̃ kpuie koa egba míesrɔ̃ a de natsɔe akɔ wò ŋkɔ alo akɔe wò nyagbe alo atsɔe wò nya ɖeka arɔ nye nane ƒe ŋkɔ alo gbeɖiɖi aɖe. Ta míekpɔ adatsi, ademi, adzibolo, adzagba, adovɔ, adoboxɔ, adeʋu, adadi, adzo, adzotɔ, adzowa, adela. Nu yawo nye nu yiwo ke míekpɔ le egba ƒe ŋkekea me. Ta nyaselawo, nukpɔlawo, míaƒe nusrɔ̃lawo, ne míaƒo Cyrus ƒo ta na mí le English gbe mea, ke nam able to nɛ alebe aƒetɔ Dr. Wonyo míawo nie captain in the boat ana awu nu na mí kple gbeƒãɖeɖewo koa ke míewu egbatɔ hã no akpe na mí. Morocco, miako nia last word ne ame ne he adodo. Na ni mesro de kere ke ha adodo miako ewu nu lo. Be careful. Adodo. Akpe na mí. Akpe. Adodo dzigbɔɖi dzidodo. Akpe. Attorney.
Okay, doctor. Yo, akpe Naami. Miawo le dɔ dzi. Ta míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Akpe Naami be miedo ɖe mía ŋu gba. Míeda akpe na Mama Vero, da Enyo, Atty Cyrus. Be wofia ŋuami egba ne. Ta bala miekpɔe ne egba miewo woko a kple ɖe. Alebe woko ŋɔŋlɔ bubuwo kɔ kpe ɖe wo ŋuti. Alebe ne miekpɔ dziaƒo afia, miekpɔe be míaƒe ʋegbe ŋɔŋlɔ dzesiawo nye yawo. Wo katã le afia. Alebe miekpɔ li miekɔ kɔ ƒoƒui. Ta akpe Naami. Ta ke ma mia agli ɖe afia egba. Yo. Ke miaga adogo. Mereku enya bubu aɖe gale mia sia. Da Enyo Atty Cyrus kple Mama Vero. Merci bien, merci. Faut utiliser le dernier mot. Fais attention. Fais attention. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Merci bien. Akpe. Ta abale mia no via gble na be mia hadodo. No be na hadodo. Afia be na bojidi. Na hojigbori. Hadodo. Ta mi hojigbori. Ongo nyonyo ge vivi. Yeah. Mia awunura afia. Klabia pe gbepaɖeɖewo Siana media nye ya. Alebe egba eƒe ya ma Siana le Washington DC. Alebe ne meŋlɔ ŋkɔ haɖeke o. Eke ne se míaƒe boblododoa nayi ka dzi siana.com. Is it .com or .gov? Doctor, Yo. mana mia Gbeɖiɖitɔ. Miracle. Or siana.com or siana.org. Ta miaƒe online alo miaƒe website yenye siana online.org. sianaonline.org. Ne yafuma kwa. Eko ga yi ɖe miaƒe ekpa dzi. Alebe mieda akpe ne efo Prince Diamond ele mia dome egba eŋlɔŋuwo ɖe kpa dzi. Alebe ye ma gaŋlɔ ɖe afi ma be Adenyo, Adzoyi, Adewalo. Adewalo. Akpe bena do ɖe mia ŋuti kple me yiwo katã ameŋlɔ naneke ɖe afi ma hã mieda akpe na mi. Akpe. Yeah. Adenyo. Adzoyi. Adenyo. Okay. Adzoyi. Okay. Jigera only with the Mia. No. Okay. Adjoyi. Okay. Adewalo. Okay. Adewalo. Okay. Akpe. Yeah, ni majiba magblenya bana mada nya bubu ada bale ke mia fongo na mia na de mia fa gbasa mafa na dododo ada li alo na mia kopi alo mia de na lama ha mia lonfa bana kwa de gbasa manami
Akpa Naami, Akpa Gugu Miawi Gava Dog, Miawi Gado, Kasiana, Panyala Vevi, Miavanglonko, Nemia Pony, but to call Omnichomian no Ghana. Ghana, Manya Viejo, Monuga Madrajo, over commission the whole Ruaza, Ozuga, Borona, Mi Bemia Dressiana, Ta Siana Pieko. Vio na pofu ajonu atu oda duro yeponu konya womyela yakane mie dogo mie duanu mie nonu mie ruaga mie pojijo tanu matai ko nyaza mie dunaro na manyo ale mie pofu akpashi atu adolo amayula hia mala mie da nigbanji ayeponu konya menya nugu waraka to mango. Doctor. Okay, we are in your hands. 506. So, ke miaga adogo, na mikata be mi dore mianchi. Pia alabene me subscribe alo anglonko mereku na yi ave anglonko alabe nkongo alo subscription me fare ke go. Kakengi ke jogenye be na subscribe alo na englonko na yi the YouTube alo Facebook ola na nya kashita pada kwa ke mi jogenye be shia yi na be mi kona na dogwe mi gbona ona de na woga ona naga na nya ta we amankuta onyege ike wana na nya gbanfi nwara vadogo na mashama na kpo ta nana mole ma ta huada kemala mabana hel ta kama abala oblana na English ye voglana la free ta yema akpa yo ke yakosa afia enyo bye bye Mi do bana Ghana tolu. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci bien. À la prochaine. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba.